Ciumia ithatu thutha wa mishemanio ya thayu gutafanio mwena wa mariashoni Moro na Nessuit Njoro kaunti ya Naikuru. Njukaniriro ingi gatagati ka nduriri iria cikaraga mwena uyu ni ituthukite. Njukaniriro ici ituthukite o riri thirikari ikoretwo ikigathika mihaka ya mititu na migunda ya muingi mwena uyu. Mihango iria yahurirwo shafi ni maabithaa ruhonge-ini rwa mititu o undu umwe na maria maturigicĩirie ciumia kimwe thutha wa mishemanio ino. Umuthi muingi uyu gikuwa mathigi na kururungana nginyagia wabici-ini cia munene wa borithi gicigo-ini kia ubunge kia Njoro thutha wa kiria maugite ni kung'urikio ni maabithaa a borithi aria maramagagia ithenya-ini ria kumahe thayu. Sisi tumeumia, jamii ukiweka hatuna amani, tunalala kwa ndani ya maidi na tunapigwa risasi. Maya mokite orire mwanake umwe wa ukuru wa miaka 16 akwite muingi uyu ukiorotereria njara maabithaa a borithi makiuga mwanake uyu arakuire thutha wa kuhurwo rithathi ni maabithaa aya. Maaskari wanasimamia watoto wetu wauawe. Maaskari wanasimamia manyumba yetu zichomwe. Kondo zetu zichukuliwe. Mali zetu zichukuliwe. Kurigana na County Commissioner wa Naikuru Erastus Boy, maabithaa aya maya gukorwo mararuthukirie rithathi hindi ya mung'ethaniro wao na muingi, akiuga ona aria marerikana matiuikaine kuria mari moko-ini ma maabithaa a borithi thutha wa guikio ngono. We have a duty. We are duty bound to preserve peace, to protect life and property. That is our only responsibility. Maabithaa a borithi mambire kambi gicigo-ini giki thutha wa njukaniriro ici kwambiriria ringi gukirikana kwina ikundi cia andu na atongoria marenda kuingiria uteti mihango-ini ya kugathika mihaka. Imeleta shida, wakuja watoe na vijana wapate amani sababu hatuna amani. Ni ndeto ikumithitio ni mubunge wa gicigo giki Charity Gathambi uria uritie honge cia ugitiri kwaga kuhuthira hinya kugacirithia thayu. Riri andu matanyihiire 10 makwite kuma riria njukaniriro ici ciambiririe mweri muhituku. Na ninaomba timu yetu pia ya security ihakikishe hawajatumia live bullets, na pia ninaomba wananchi wacha tuhakikisha tuko na amani na tuachane pia na mambo ya mishale. Maya mokite orire thirikari iregeretie mukana wa kumaja mathaa ma utuku kuri aikari a Transmara ya ithwiro, mukana uria wagathikitwo thutha wa ngucanio o ta ici gatagati ka nduriri igiri iria ciriganitie mwena uyu. Tutatoa kafyu kabisa. Niko na tutaipeleka kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi, tukiendelea kuassess tuone kama hii peace ina hold ama bado. Ona kuhanoro uguo aikari ni moritio kuhimbiria thayu. Commissioner wa gitaru kia Rift Valley George Natembea akiuga maabithaa a ugitiri no meguthie na mbere kuriunga itura-ini riri gutigirira thayu ni wacokereria. Hadwini ha Kameme TV, yutagugina Wawadiro.